Uthi omunye usisi, letha okuhle ngicela ungikhulumele lamagama. Ngiye ngibone uma ngabe ukhuluma bayakulalela, mhlampe mayisho wena bazokuzwa. Uzubatshela ukuthi ngithe angidingi lutho olungako kubona. Angidingi bukhazikhazi futhi angidingi imali yabo. Ngidinga nje umuntu ozongilalela, umuntu ozongizwa uma ngabe ngikhuluma qeda ngikholwe. Ngoba laba abaseduze bempilo yami abangizwa. Kodwa mhlampe nabo bebezongizwa kanjani ngoba ngikhulumi nami. Ngoba nami uma ngithi ngifuna ukukhuluma lento engaphakathi kimi iphakama kuqala ithi thula bazokujaja, thula bazokuhleka, noma thula bazokuthethisa bathi uyathanda ufuna ukudatshukelwa. Kodwa-ke nakho-ke bekosiza ngani ukuyilwisa ngiyinqobe ngikhulume. Ngoba nasekuqaleni ngakhuluma ngayibika indaba kamalume kwathiwa ngithule ngivikele isithunzi sakhe uma ngayikhuluma lento ngahlakazeka umndeni. Nami ngakhetha ukuthula ngoba ngangafisa ukubona umndeni uhlukana ngaphansi kwesandla sami noma ngaphansi kwamazwi akhulunywe yimina. Ngoba nendaba kababa ngeke ngayikhuluma kwathiwa ngithule. Uma ngike ngayikhuluma waboshwa sofa indlala ngoba uyena osondlayo. Indaba kamfundisi ngake ngayikhuluma kwathiwa ngithule lizothina ibandla yanyathelwa ngenyawo. Angazi nakho ukukhuluma ukuthi kusizaphi ngoba ngike ngayikhuluma indaba yomphathi wami indlela angiphatha ngayo kwathiwa ngithule. Nabanye ababekhuluma njengawo abasekho kule nkampani. Ngithule nje ngoba nakho ngincenga umsebenzi. Letha okuhle ngicela ungikhulumele amazwi ngiyengibona uma ukhuluma bayakulalela. Mhlampe lawo mayisho wena bazokuzwa.